Pipi anu lamun payu luas manjos anteng tekekang yat nain ngabemes. Mek, dija ales-ales yange, Mek. Nak didi jangan yang ibi. Ales apa lo? Mimi sing lawa ditu coba alen ben. Ales-ales awan dia alise, yo Mek ada ya ales-ales awan didi bile, awan didi bile. Lipstick adane, Mek. Mimi dong ya nawang lo. Nang ditu tinggalin tas adine ditu liu ada pensil. Mau tinggalin ditu mu? Itu dong pensil alis adane, Mek. Ane itu pensil gambar adane, awan ngambarin buku gambar. Yang pensil alis awan ngambarin alis, Memek kengkeng kuning. Ingat tahu menggending, doan Memek ini yang kiap, Mek ningahang gendingan Memek itu. Loh, mare Mimi mengendeng amun to subah kiat. Sing nawang jani pemerintah Bali nak subah saya nulati tekan bahasa Bali kedo nyen lo. De aneh-aneh kedo. Pak, orain teh PR bahasa Bali. Bapak Sinawang tuh ini takonin. Bang, orain teh ada PR bahasa Bali. Ada sing ngerti. Dan lalu buat ngalin alis, dia lipstick bu ini. PR apa, Dek? PR bahasa Bali. Mbok sing yang demen baca bahasa Bali, mbok dong nawang yo kene. PR bahasa Bali gitu. Nah, coba Memek takunin malu. Meh, mau kene kita doang sih bisa. Ini Memek takonin nih. Memek orain teh ada PR bahasa Bali. Air apa tuh, Dek? PR bahasa Bali. Apa tuh? Panak sampi apa ada Memek? Yen panak sampi. Apa sih asanang godel asanang Dek? Yang panak meong apa ada Memek? Yen panak meong. Tai tuh, Dek. Apa, Mek? Tai gitu. Tai gitu. Nak mulai saja panak meong tuh tai. Tulis deh tai, tulis. Yang panak bikol apa Mek? Yen panak bikul apa nah? Mimi yang sap deh. Nang ditu takonang dajanan. Ada penyuluh bahasa Bali nu konser. Apa, Mek? Dija ada konser, Mek. Sedang melahko yang sudah payas ke Bali konser jangan jadi. Nah ada jeliunan munyi loh. Kematuang malu adi nih. Pang peragat PR nih mani karena apa ke sekolah. Pokoknya hubungan konser aja. PR aku nih nah. Raden doannya nawang ada konser itu sedang melawan sudah payas kan. Nah, Dek, ajak on nak konser yuk. Yuk. Nah, Dek, kan Dek. Dini nu ngotongosan ah. Mbak, dijemput di penyuluh bahasa Bali ini ada konser, Mbak. Ah, konser. Kene, Mbak, nih tunyan Memek yange ngorain dek yo. Oraino ngai PR bahasa Bali ditu ranga ada penyuluh konser. Itu pas sambil lango metakon PR bahasa Bali kan kita Memek orang dek yo. Kene loh, niki tanje konser megending, niki nak konservasi lontar. Konservasi lontar itu sinane tunggil program penyuluh bahasa Bali. Sane tujuan mersieun lontar tetamian leluhur apang sing amah ngetnget. Oh gitu Mbak, kaden yang ya konser nak megending kaden dini. Oh, yang nakonang PR bahasa Bali dadi dini Mbak. Dadi lo. Nana, ilo ka matakon apa? Yang panak bikul napi ada nih. Oh, yening panak bikul ento madan nying. Yang panak kambing napi ada nih. Oh, panak kambing ento madan wiwi. Oh, kaden mau do madan mimpi.